Idući artikl koji dolazi u sklopu naše nove kolekcije je predivna ogrlica koja je koraljna. Radi se o crvenom koralju, radi se o pravim koraljima, tako da ova promotivna cijena koja cijelo vrijeme stoji na vašim malim ekranima uz broj telefona na koji možete naručiti artikl je i više nego promotivna i povoljna s obzirom da se radi o ogrlici koja je sačinjena od pravih koralja. Uz ovaj crveni koralj koji vidimo, znači većina ovih predivnih, znači elegantnih detalja je upravo taj crveni koralj, ali u kombinaciji dolazi sa ovim tirkizom. Znači radi se također o detaljima ovako u tirkiznoj plavoj boji. Dok je ova desna strana na vašoj kameri, znači lijevo prikazana, također prožeta i sa ovim detaljima znači crnog uzorka, tako da se radi o zaista specifičnom modelu s obzirom da se radi o kombinaciji tirkizno-plave i crvene boje. To je zaista neuobičajena kombinacija, pogotovo u kombinaciji sa crnim detaljima, tako da ako želite biti posebni, ovo je savršena ogrlica za vas. S obzirom da se radi o pravom koralju, radi se također o ovako jednoj damskoj ogrlici koja je idealna za razne svečane prigode i ako želite izgledati onako profinjeno, elegantno, možete je kombinirati i na recimo bordo crvenu haljinu. Crveni koralj se posebno lijepo stapa uz neku bijelu haljinu, elegantnu, onako ljetnu, ili recimo uz neku čak i zlatnu. Ova tirkizna boja ne dolazi toliko do izražaja zato što i nema toliko puno detalja, ali onako baš podigne ovu koraljnu ogrlicu. Što se tiče samog načina kopčanja, znači ona se može kopčati vrlo jednostavno pomoću znači ove srebrne kopče. Vidite da je dovoljno velika, tako da zaista je vrlo praktična i kažem, možete je kombinirati uz zaista puno haljina. Crvena boja vam jako lijepo pristaje i na onakvu bež haljinu. Zaista onako možete prekršt kombinacije napraviti pomoću ove predivne ogrlice koju možete naručiti na naš broj telefona po ovoj promotivnoj cijeni. Budite samo brzi.